mu Nigeria BC sa baiwa our university level 200 on a boyfriend so ko shame wompa agro emu na ade tie na oni boyfriend ni omawu eda ho no be se mi hu se se ada no empasa go no emu adane amate se enije na ako to the wicked extent say obi timi famu ana because me tie say empasa agro no ebi mu taking so personal edidi omumu ma omutimi ye anyoma bi etimi konso omowu ebi mutimi fa eduro se na ebe ya sex ni be koye Mamo akwaba shunko eba too much GH efide eso nana ama owuswa enemy din na de esi ewo wo mayimo enamede ebesomo nti jebre ne pebre netie emu ensem na meko ensem no eso no ye apolisifoa a wo half Asin district wo mo akofa abrante bi anidin Ede Steven awo ne ha ni ha ejina eye ne kanchima ne girlfriend a wahre ne nkwa na ensem no esi ewo ekura ne din Ede New Cabin Lazozo ewo Western Region half Asin Jomoro municipality no emu na ensem ne kire mu ne kire se eye abrante Steven awo ne ha yi wonne ne kanchima no 27 years ai friend ya akosia wo mu hia ewo empaso agromu ewo no ankasa ne fie na agro no koso na ye de no ewa na abawa no se asese wo twa wona no ene ne huni mu na ekowie no ewo owuo emu na no na ma police force so eba ho be chi abrante no na wo mo hwe eye abawa no ho no bidi ankyere se ye chinchim no ye force no na se ye bronopo ansa na empaso agro no eko na nso abawa no mu ne se agro no koso eye de na noa ene nam so ema no ehwere ne nkwa mutimi kyere se eye abawa no mutimi se rounds no do makobi pa omo di agro na che ansa na abawa no femu ewu na ebusafo asemwe emu nkyere mu ho metwa mo di abasisi ame ba me de nkyere mu no ebebre mu for Miss Sanso Emamo Aquaba Beam Mexico Miliaba Mo Aquaba Mejoso maybe a boko Yamia drum Nancy Miss So medium Tiasia any problem it has to me okay there are there Mexico I buy you as semi abeto 27-year-old I want in a 30-year-old one mu share one pay me that if you are ketebi mde to am hot so Miliaba no what me from who sa hey asemo Miliaba enti na esi ya na ma ye hwe ye hu ye no bibia to me see anytime bibia to me see enti abrabo no yen nante mbobra bia keke na in the process everyone in the process of ebia who hear something wrong and I say bibi kosono na obu a enkra na ababe fa mini abe me ahomete sa ye me arewo se sesi a okwan owu a wawi okwan fa eno ane ma me ha fa ho se okwan because enye se be ma na onene dampa ne so no ya ware kwan so a they have every right to do what they were doing. Illegal when it comes to the any pakra your concern and your witness worry and it's not ordained by God. Penatrie any jen or moji and obana ashre nenkwa. Enti se see an esi a busa and why say a mobile on cranny say obey ya. Any origin anyone pen one worry or coin fan. Na yensha empaswa grow. Ade ye say get stress so. Any gen woman you feeling here deep. We can say feeling here deep. Na no dey na bet ma ba ma te say ebe koso abrosama ebe da na owu odiama obi. Enti o empaswa grow ni dey ade e obi be ka say ade a problem when you bitter idea but
ne ekwan odi wuye no untimi nkyere se empaso agro no ne kun no anaso wo yare bi se na no fomi no ebetimi aba se yare etwe ebi wa abayo ane so na ama ne free mu but ne akoba bia we free mu na free na we free mu bebi esi edi eni kopa ne se aya na Bible ka say me we don't yeni madechie enti abrabo no ye menye fe ye ma abrabo ne ndakwan mu ye ma abrabo ne nsonya me eni a aya na ye to na jeje mu ye fa nye serious seni abayo ya fa nwu wuyi ya owu a ne weni nda so sana owu de eba enkra sana etimi fo bia anytime etimi de me point a me make wo wenim se ne aba ne de nya abawie ba ya ka we chire no ye mbusa ye ho se ye nanka bibi se ya to yen ya ki ebe ye den enti enhwe ya brabo mu se nyoma basabasa ye ne we ne bi wo ya brabo mu a ni entwe ye hu fro because na ye nyi aba ye free mu no ye nsen no obi eni wo sen no obi abetumi akọ anytime eti ma enye ti so obi na ato no nti ye de ye so hu so obi abodwe hia na wa senso de si wo de ho eti me concern se obi bi a wanya sa news we ya o hwe ye no o hwe na brabo so yie sa brabo basabasa bi e bia wo de na nkoye fornication bi e bia na eye krono eye krono eye cheating e bi so na fornication yi bia na ye widi semo a wudi ni na mu no onya owo bet enkra wo e betimi abefa wo anytime enti esi ehwe ya brabo aye bonije because aboye ya wewu me hawa ne se wewu ebi o ena mpaso agro a wodi a won ware ye ena wewu sa no wo no betimi afa ye mu bia a ye ni nda ye ho so enti ye ma ya brabo enye fe na mini abayi de ni wo ne de aw emobo Obamesi ye hu ne say like in recent times yet it say obi ni obi akohye mo mpemu na omafomo em said na watching mu Nigeria BC sa baiwa our university level 200 on the boyfriend so ko hye mu ompa agro emu na ade tie na on boyfriend ni omawu eda ho no me be say me hu say se ada no empasa go no emu adane amate say enije na ko to the wicked extent say obi timi famu ana because me tie say empasa agro no ebi mu taking so personal edidi omumu ma omutimi ye anyoma bi etimi konso omowu ebi mutimi fa eduro se na ebe ya sex ni be koyie dia ba eduro bi a won side effect enti akobro so amekai se Nigeria so sa okofa ashawe papa peni okofa ashawe bi ma ade chinye ni wewu ato abayo ane so all because omukom ni wa fa drugs ebe ma na bo ejuma ye se wo hu ena ebe enti ebi wa nyome bi e de hye ye ho se na sex ni be didi etim na ebe ye ndeni nti no sa nyoma na nkasa side effect it me affect in the process of the sex obi won so nye one day na oye opemba no pe sagro no enti ota fine draw bi ebe ma na system na charge for sagro no ena nya wo be ye bia so e wo implication eto bi wa sa insuso na e wo so no ena e ma ni femu elusu na ena betimi abase bi wa oba o ma ya oba na nyem be ma ni person ya abortion oba like obi oba ni empene so enti e bi otimi ma na eduro na we push so se na ebe ya baby no ebe ya aborted but ebia na akoba ne sa na no so ba na timi ahwe ne nkwa so many way na ade no when you are not married the presence of God enimu that moment no onyame ehunhumu ni wo enti tumi bia tumi bora obi ne opese oye so what you say baby onyame hunhumu ni wo den hunhum na din ne se nye nyame mu na wo have sex no na wakofo baby wo kwan chen ye ompena enya aware kwan so akofa ahyawe wakofa o baby any loose woman be a we man say loose in the sense say bi onye sika urgently na wo take advantage wakofa na e bone na moye no sa bone na e koso no nyame hunhum bi eni mo eni onyam hye bi eni wo enti that moment hunhum bi atumi operate enti say ye ka se ye hwe wo ma fan so dia won't be at me operating that moment. Our messy, yes, and say, Timo share advertisement at air cost in drop Baba Swa. Will be say sex enhancer, stimulus, the end can't grow fact and said the toso.
die na aba nipa so ade se obi a pe bibi a ye se ebe ma nipa so agro ache ade eche na eche ye den mini aba ebi ye abro ni beye ebi ye abro ni beye aso ke kresre e ni person but e yesre yes ebi ye abro ni beye wenya oba ne fo ade bia nso a wenya ne fo no value enti misuse enti wenya ne fofofo no ene mpese me call long times se wenya ne fo na ojira wote ne ho a wabo ne ho ka wo be fa ne fo sa se wo be take your time se enye cool na munyina mo enjoy but bi kroba ni wuye neshi ena wa dada na no wenya ne won panim enti obetene ka na obete no abro ni be ye na eye ni tindra wa no mo ne bete ka no si won enti anu na masa nyo masa ni si no wa mini se ena obi won so yare e se ma no so no mbio ma no so e wo so mo ye omode ebi mu ye omode obi wa so onya ne orgasm enti o boost that system ni mo ma wa enjoy enu wo ena obi won so yare ono ankasa na eyi ne fanshi ye enti no so otimi pe bibinum na Kenya no ena me ka ebi so dia ya abro so wenti ye obi a intentions a odi ko yes a odi ko disa agro no odi ko dis ba say aware fuom when it comes to aware fuom na bia obema ne wo problem and oba ne wo problem ti e bia mo fix na indro na aba no obi ani sika na opel one mix enyo maybe onu kura sa edro de mana ono but one ono aye de dro kura wonu onu munye den but when it comes to sex mind say a right person and I say it's your partner you are relaxed and automatically it will go well but say who walk chrono see one chrono ne say obi chiti we fini you echi no o chiti akoma ni oba na wakofa no e straight on she den ni mo na say akoma ni akono bone cramponti na wako enti kona wako na kumeni munti na de na obeye no ohia bibia ebeboa no ma watimi aye but eba say relationship edimu a normally omuntan fifa sa indrondro no adi so obi a wanya ne fo chiti obi obokro oba ne kro no se me kan wate ase enti ano sa na ya na omomuto indro na nkasa so indro no ma me mboso bi indro no ebi fake ebi chemicals on a concussion na one mix na onu kura onimu so but na wa polishing no say yes obe won na echire mo akofa yare e de ama be say nipa pedufu de nipa mpe enyo ma papa ya omo mpe se omo be live ye kan sa brabo papa enti no aya na atro ne so omo beton edu na mo de atro ne techi na ya atro na yende ni akwa koto atro no ni ya best so na koye yare owuo eni say enim guase we ni na yemra abayo na rebo SME eso yesi ya befa abrante no edina ko apolitifo ye nhwenu ntu o ma fa no de akọ ewura apolitifo betimi ede information na to abrante no say ono no ni share wonde mu nti ono na woku abrante abayo no edu samrewe ya aka woni unyame aka se nyame ampata ubekwa akodem enti ne ye ade bia ese ye dwen oba wonware ni ade hwe sese amanfo mpe no kreu nipa da se ni mpe no kreu nipa da se ni pesumu ye pese ye tena atro mu kontompom enu ti na ye kosan so hwe we nyina mu anka ubeto obu aware siwat mase na oni oba na tena wakwan papa so a anka sen se obi mfa ni san kwa ubekwa mu kana oba no hye da ni oya yarefu obi oye yarefu obi ena wanya no no yesese na omu grow chair ye no si wo hu omu grow chair ye no ena bia abru oba na ho odin so ena odi afiri mu enti wanya me apata obekọ jail e betimi da to no so sa ase wonu wo easy because camera ni wo ena obi ansu ni wo enti agise onyame pe na be mu mam enye se betimi akasa wo kra na wo ku oba no ye kasa wo na wo ku na unni anu yi unni prove ben na wo enti ye nhwe ye hu ye na enyoma bi edi e hu etarite ye di involve ya brabo
si ebebo abrabo eye papa etini am ye sure say esan emusuo petuwo yi nyina ebe pare yen ye ya na ede ye nkotum ni wakofa obi baba wo nko ni fie nko busa na se na odi na kwasha wo dem na obo ni tojo so esan ato enya adeketua na ato no enya adeketua me nua ba enya adeketua esan pa na ato no esan pa na ato no ebeja ama eya police form penifo yom hwemu no mo so wo de hwemu ye mbenya wo mu no mo de apetu drama yesu ehu de ensem no ekosi oba mesi final words no etu dwa ne fa ensem no ensi obi biara a ohwe yen moma yembo abrabo papa nipa de ne yempe no kre ye pesu mutena aya abrabo na ensem fata na ewo ne enije wo but enu so na enye enu so de yembe ko sey mu de yebe ko esan mu de yebe ko musuo mu si ebe ye bebo ya abrabo yi a we ne be pare yembu sey nua be yi sey hi na okọ muma yentu yebu yenware ansa na obebre beka so mo mpene so ba bible say yenware ansa na ye ni be me bi nya nkita ho na obebi ni be simo enti chese no na ye papa na ne se fata no ba usu wo ko try say won ye okay ansa na wa ware ana ni na ye ni pa adwen enti ye fa ni pa adwen to nchen ni ye fa onyame adwen nante ye fa onyame adwen nante ebusuafo bebia mre ebe ma ye kwan amedi dwumadie no esi enunye na nu nso me catch your session nso obetimi a follow yen ewo eye IG page @tumagh_ na ekomo e choche wa ha se no wadwen kire oso dia person fan kan no so dia ba ye comment section honom no na bob modia e share elefama adofo ebusuafo se na eye oba mercy waka nsempi no mso betimi nyemu aba e de afa se na wonso anyemu aba afa no ne etimi de abo ye bra Midi si hamidi edena na ama owusu a meni Mexico ene na yetwetwe nkomo da se ne yebesa edin hyemu bi makramo Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe Malupi ene kase osofu Malupi me nhwe baabi a me nko baabi a too much GH kwa na mo fidie ne to kwa na me subscribe ka me ho nyenkohwensem pa wo me da se makramo